Nidaul Islam. Nidaul Islam barnamijun dini. Nida al-iman wat-tauhid wat-ta'ah wal-hub wal-iqa' wal-hurriyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Muna-muna salam doa pakatan dina ko magsabot bang hauno kamu binaybayan sabab biya luparagbos di kurad to akong mahapal katan in iabutan simbya mga simusugpat mari pa programa na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala murah-murahan papag-unay-unayon kita no sin Allah ta'ala alaum rahmat niya serta insyaallah ta'ala murah-murahan ikatukbal kato tanyo in rida niya haadlaw gana-gana insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jari in pengajian na to bihaon insyaallah subhanahu wa ta'ala daing hasura Al-Adiyat. In surah ini surah Makkiyah sumagawa in halom niya katan biya sin sa pantun sin surah Makkiyah long taamin kabiyaksahan in kamawmuhan pagbisarahan doon ini pasal sinamin adlaw susungon. Manjari in biya mga pengajian na to ini ang po tag isa ayat dahil halom sin surah ini arta na bahagi siapa ini tung kabahagi bisarahun doon ini in nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amoy in yari kato tanyo di natumisan mapaatay wihan itukbal in pagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sin inyaon katantan doon kita humajat mangayo tawang kaniya dahil mga nikmat niya ini nasubay hadya kita daran nanunumtum harap kaniya tumutukbal sin pagsukur asupaya mahinang kato inamunyad to. Naman jari atungod si mga perkala pagbisarahan doon hay ini muna amoy in kalabihan sin Allah subhanahu wa ta'ala tatabangan pa mga sila amoy in magjijihad fi sabilillah. Sabab in mga yan di maun in di madaot lang tasib mga sila in miya maksud nila bang bukon aon tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab siya in tangkaputan singkatan ununo. Suring ha mga tatabangan biyita doon ha ini Al-Adiyat
al-adiyati dhabhan falmuriyati qadahan falmughirati subha fa atharna bihi naqa fa wasatna bihi jam'a. In bisarar unhay ni katantan tatawangan sin Allah subhanahu wa ta'ala mga mujahidin sabab in bisarar unhay ni amuna in pagyanon lang niya khail al mujahidin fi sabilillah. Amuna in mga kura longta tatawangan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab in kura ini nakabidda deng hakatan kura hadunya ini. Ini ni bukon sadya kita in namisarahan buat malengkan sambil mga tao puti amoy nakaipat sa mga kura sin ini pagyanon nila kura Arab nakabidda deng hakatantan lang niya lo paragbos in kura ini taga ini pikilan sabab hapag munuan in kura ini lumamud nayari na yung tanda niya takat usin Allah subhanahu wa ta'ala wal adiyati dhabha in kura amoy in sasakatan si mga mujahidin na fi sabilillah hawak tupag atubang iban sin satro na long niya doon hay ni in kura yaon amoy lumapog dumakan bihan puspusing kaagi dumakan sarta long niya in kura yaon nagahangus sambil karungan niya amura karungan niya hangus sing kura magtubihan ubos puspusing kaagi dumakan harap pa ini tumpukan si mga satro dihan fal adiyati dhabha pagubos lang niya fal mughirati subha fal mughirati qadha sarta lang niya in kura yaon in kusog niya dumakan doon na yan sambil lang niya bangkumugdan in siki niya pabato magpulagsik in kayo magginikugdan iban simbato bihat sabab na in siki sin ini kura yan biutangan siya dito hababa yan tubiya sa pantun lampik deng harapit pababa niya supaya di in amin kuko niya yaon lang ta makuan masuklap atawa di kumangi na amo yadto na in amin basi yadto basi kayadto atawa tumba ka bang siya kumugdan pa bato amo adto magkalakabihan magtigsiking kayo bihan din dito nga amo in ini giikan niya yadto na amo yadto in biya mga dengha mga biyay takat usin Allah subhanahu wa ta'ala siyapahan niya in mga ini katantan wal adiyati dhabha sapahan ko lang sin Allah subhanahu wa ta'ala pa amin kura bang siya amin lumungtod na dumakan harap pa satro sin Allah subhanahu wa ta'ala satro sin mga muslimin doon hayaon lang niya iwan paghangus niya at inim pagyanon si dhabha doon haon amin suara sin kura bang siya nagdarangan nagahangus bihan naroon hayaon lang niya pag-uwasel to ini pag-ubos bihati nung dumakan siya magtubihan wal muriyati qadha sambil lang niya bang kumugdan insiki niya papato magtubihan magkalaka bihan inamin biya sumantik magtuin ini siki niya yaon pa batubihan na inyad to amuin kusog niya dumakan harap pa ini atuyad to sarta parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wal mughirati subha amuin banglong niya dumakan siya bihan sinamin waktu subuh at inilong tabi mga tigidlum pa yaon dumakan na harap pa amin tumpukan sin satro magtubihan doon hayaon biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala roon haon pa'atharna bihi naqa magbakkas lang niring hapagdakan sing kurayad to in bagon bon lumupad madto pataas yadto sampay akon di nakakitaan ni namuin haulihan niya pasal sinamuin bagon bon lumupad madto pataas sing kusog dumakan sing kura ini habihad to na pag-ubos lang niya roon doon na yan wawasat na bihi jama' manjari lumungtod in aming kura yon matutuod pa amuin
gitungan sinamin ini satro yad tuwihan. Amo na yung pag-anon nila, amuin jantong sinamuin ato dutuwihan. Naroon hay ni, pagsud niya madto palawom sinamin yaon, ini lumamod na yung kura ini, tumakdog si mipa madtuwihan, pa lawman sin ini satro yaon. Na doon hayaon lang ta, mabungkag inamin sundalo yadto, doon hayaon, sampay maraog sila, sin damag nila, bihan. At doon hay ni rin mga tatapangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, in mga bihay ni piyapanjarin niya, sin Allah subhanahu wa ta'ala tatapangan. Tawabin Allah ta'ala, tumabang ha, mga sila, amuyin asal nanom tumpa Allah subhanahu wa ta'ala, hawayroon pa imbya mga ka ini sigpitan bihan, dumatong nain, ini ay insilaon lang tahalom kahayang, insila nanunumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang dumatong yung mga kasigpitan na bihat imbutang niya, dumatong yung tatarangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga ini matarlang, mga kakisa-kisahan jimatu, in daraugan bukon daing haisog si mga mujahidin. Bukon daing hataod sin pakukus si mga mujahidin. Buat malayng kanamin kusog sin ini parsugpatan nila harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin di siya mapuklas inamuin pamaggot sin bigi jantong nila harap pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tabihan da isa bimbya mga amuin panawag-tawag si mga nagdararungan kanila. Biya si mga atimpo na sin ini Umar ibn al-Khattab bang siya magpara biya mga sulat pa mga nakura bihan nagdarasin pakaradyaan sin ini muslimin na impagpatumtum niya doon haamuin di mutas ding haamuin parsugpatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtuman niulong niya in ato niyo mataod ding kaniyo iwan simpakukos nila labi marayaw ring sing kaniyo na in daraukan niyo ra kanila amunain pagtangkis niyo ring hamasyat. Sababin sila katan, kapir sila, halaw masyat sila katantan. Nabanglong niya in ka mo magmasyat pa, di na ka mo makaato kanila. Sabab may ta, asal sila makusog. Nabiya, hambukyan to ring mga pangadjian dakula. Sampay aunjima to ring mga parkala, timpusin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam ay pag-anon long niya Ghazwatu Hunain na inyad to bialo paragbos in sila nagbista sin taod nila. Na sa sumagawa in mga parkala ya to rin nila karaog intanda niya diaog sila misan sila mataod ding sin satro. Nalong sin Allahu ta'ala biyaitaan sila naajaib kamulong ne sin banus niyo. Biha natin pagka mataod sila biha nalawain biya mga pangandol nila pa Allah subhanahu wa ta'ala biha atin niya nalawa halom singko biya naniguro sila ang pimparkala ini di manjari pagpaniguro uno kataan subay kita rin mutas in pangatayan ta mga yuktawang pa Allah subhanahu wa ta'ala bambukon mga yuktawang in kita mga yuktawfik harap kaniya habang mayan in hinang tabukon lumabay ring haamuin ini hikalupasin amal. Subay hadya amin tumutog harap magtubihan. Naamo na ini mga ayat na sabot ini, longta, 5 ayat na kauna ini, tungod pa amin parkala, wala siyabot yung mga mujahidin. In siyabot amuin tatabangan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, bang biya diin amuin duma kanila, in amuin siya sakatan nila ini. Bihan. Na pag-ubos ito, sumuno dun haon, siyabot na sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tabiat sin manusia innal insana li rabbihi lakanud in tabiat sin pagkamanusia lang niya doon hay ni amuin mga sila jahil at inawayroon pagtuhan in mga sila kafir sila nagmamasyat pa Allah subhanahu wa ta'ala in sila ini di maingat magsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala sin nikmat yon kanila. Di maingat manumtum po Allah subhanahu wa ta'ala. Na inya duri kita pasingurun sin Allah subhanahu wa ta'ala, maun pa mga tumpukan yan. Subay hadya kita in si musugpat. Na, sabab lang yung tabiat niya yaon, subay in tabiat yaon kahinduan sin akama sin Allah subhanahu wa ta'ala.
Nabang siya kahinduan na sinagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah subhanahu wa ta'ala, makasud siya hatumpukan si mga sila makananam sin nikmat sin Allah ta'ala, didto haadlaw kana. Bihan yan, inamin kamaksuran niya. Wa innahu ala dhalika la shahid. Sarta lang niya, in mga sila, amin mga manusia, yun hatabiat nila bihadto, baran nila in sumaksi habaran nila. Baran nila, sumaksi sila habaran nila. Bihan. Sila, yaon kanila bihan. Innal insana la shahidun ala kunudi. Amuin wayroon panghaatay nila tungod pa amin nagpapanjari kanila. Wayroon pagsukor nila, wayroon pag inu-inu nila. Madtubihan. Biadasin way yaon. Wa innahu lihubbil khairi la shadid. Sarta dahil mga tabiat si mga manusia, amuin ini di may maka ingat mag-agama atau wayroon paruli nila sim pag-agama nila, wayroon panumtum nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, laong niya, nain sila yan, amuin mahal ka kanila in alta. Bihan. Amo na in amuin tiyutungguan nila, di nila pasaran madtubihan. Nabihad, tureng ha mga ini suway na to, ini bista-bista huning ginawaran na to. In alta deng Allah subhanahu wa ta'ala. Way alta na to, diara na to, deng halam tiyan ni ina na to. In puunan na to, waktura. Dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Deng ha mga waktu ini, hipapausal kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon kabayaan ni. Doon haturan amoy in piyang hindu niya. Haamin diaak niya, amunin pamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nasubay kita roon, timindog hatindukanan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hasupayari malukpas isabin waktu na to, sabab na doon hayaon kita malugi, haamin puunan dihil kato. Bihan. But ini katantan, bang hadja kaya hatihan sing kita, in mga pakaradyaan, sin in kitari pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala bang kita manumtum kaniya, si musugpat kaniya daran, di sa ini kita masusabang parkala na kabuyanan. Sabi awita sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Bihan. Isiyo-siyo in amuin nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala. Maana niya, isiyo-siyo in amuin mabuka himinang dusa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya in siya nagahali di mabaya himinang sin amuin hikawin sana kaniya haadlaw akhirat. Hati niya naghinangkaw taming sing ginawabaran mo asal. Amo ti pagyanong takwallah. Na bang mo to hihinang asal, hihalian mo katan sim ini pakaradyaan mo kabuhi mo. Allahu Ta'ala in maglag sindan kay muhika ini batok mo madto pa amin rijiki mo. Bihan. Umay yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib. Amin misang kauri maglugto mahunit bihan dumatong in rijiki. Sin Allah Subhanahu wa Ta'ala harap kay mo. Nainya matarang mataud manusia halam sin dunya ini amuin sampai maliso pa maglag kabuhianan. Nagkakaunda makatuhang ka dumang kaadlaw. Bihan. Amin taulisuan halam simbayri misan maraak. Madto bihan. Namang maabot ng pagkaon tawakon da sinina iwan ama to karin ako to kumaon na. Nabihan. Sabab aun suko niya yaon. Kaya susulat asal. Doon na yan. Aon parsukuan niya, sa kaino aon pasuko murihadon niya ini, di ikaw patayon sin Allah Ta'ala. Sabang ang way na, puklason na yung katan. Bihansan. Sabab in Allah Subhanahu wa Ta'ala, sibu dain, pagpayakon niya, haipon niya, nagtatag-ipon kaniya, iban sin, wala nagtatag-ipon kaniya, simusulang pa kaniya, dahil hindi hababaw sing gumini. Sumakawa hadlaw akhirat, inipinda na yung katantan. Naamo yan to. Naman jari, bang mo urulon ing katantan sinamin baita sing Quran, hatungod sin ini tabi at si manusia, kari asali si manusia, mataod ayat, baita kato. Khuliqal insanu min ajal. In tabi at si manusia, piyapan jari siya, dahil haamin kaos, maos.
Di na magtali-tali bihan. Magtuy-tuy lumakso. Yung pakaradyaan niya. Aun waktu, in pag-uus niya ito, may nang sabab sinikawin sana kaniya. Bihan. Wa kana al-insanu aksara shay'in jadala. Tabi at si Manong siya, amun matakisan biya mga magini discuss lang si bahasa ta. Bihayaon ini. Atawa amin long ta bihan magpakita simbiya mga pikilan niya, bang sinakal niya, luparag busta ka akal. Bihad tinuno, in amin tabiat. Na in amin mga ini aun pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, namiya makada pamiat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mareho palong niya ini nagduruhong deng sin, naglalata, nagbibisara. Aun waktu mareho pa isabin nagbibisara deng sin amin, nagduruhong. Bang in amoy pagbisarahan karna hikarayaw sin sungun paadlaw kana labi marayon nagbibisara. Nabangin pagbisarahan amin wayron kapus pa iddahan ikalukpasin waktu marayaw nagduruhong. Nabihan sa naamoy adto biya mga panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Iban long niya biya bayta niya in khairul kalam ma kalla wadalla. In sa reo-reo kabtangan, amoy in tiyo-tiyo sa, misan tiyo-tiyo aun siya kapaiddahan, makakawa kaw dalil, makakawa kaw pangadjian, makakawa kaw paghali, yan to katantan, labi marayaw. Dahil si mataod kabtangan, pag-uslupas katan, warong kapus paiddahan niya. Naamoy ito. Naramik yan, beta kato, sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa khuliqal insanu da'ifa, inkari asali sin pagkamano siya, malamma. Nga niya, wayron gaus niya. Sababing kusog tayo ni ring Allah subhanahu wa ta'ala. Inkaya ta ring Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan. Lumam makita kumusog kita, inyan ring Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kita rin mga yutabang kaniya. Bang kita rin mo imadto kaniya. Malupasin biya mga nasa inmano siya, ay ikaw na umatikat bihan amuin magpakita biya sa kaulawla siya na yawn na kaniya kataning gaus, kusog, katantan. Sin inpiyag inihinang niya piyag gaus siya katantan, bukundain ka niya rin Allah subhanahu wa ta'ala. Pag-ubos di pa siya makatumtum patuhan Rabbul Alamin. Na amuyan, inamuyin lang ta, tabi at sin manusia. Na inini, sumagpak na siya maun pa amuyin, hinang niya yaon. Bihan. Nasarta biyata dun haon, afala ya'lamu ida bu'tira ma fil qubur. Uno lang sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin mga sila, di makahatiin mga sila amin jahil, bang sila buhiun na magbalik, may panganal nila isal buhiun magbalik, ubos sila biyuhi, patayon sila, pag ubos buhiun na isa magbalik, ay panganal nila sila buhiun magbalik. Amuhan piyang hihimuting si mga kuffar Quraysh sa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di sila magkahakad sinaon pagbuhi, magbalik hamano siya. Iwan wala sinagkahakad bihan sin aun pag bista sin amal. Inyad tupyang himuting nila in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Na uno lang niya mga sila ini. Bihad to rabaha. Afala ya'lamu idha bu'thira ma fil qubur. Wala nila kaingatan. Sin inya on katan hiwing da kita magbalik sin Allah subhanahu wa ta'ala karena aunin paghisab. Karena yari kita hadun niya ini, yaon in tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Uning kapusan sin pagtukas kato di hadun niya bang siya bukun hibalik kato tanyo imbiya sin paggini buhi kato. Buhi magbalik. Kasupaya kaingatan ta, inyan to. Sin aun tuy pagbista sin amal katanta. Naroon na yaon, bang hadya kaingatan si manusia, sin aun yung pagbuhi, naroon na yaon, kahatihan nila, na bang unin jumatukan nila, asusungon waktu. But beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, wahussila ma fis sudur. Doon na waktu yan, bukisan na sin Allah subhanahu wa ta'ala, intiya tapok sin tiap-tiap hambuk manusia alam sin daghal niya. Uno intiya tapok niya. Katitipuhan pa Allah subhanahu wa ta'ala, gumawa na waktu yan. Injila ka sin jantong niya roon bihan.
Iwan sin uno-uno na pakaradyaan niya, harap pamangi katantan, gumawa. Naramikyan day sabi marayaw, gumawa day sab. Magtubiha. Sababin niya ito katan, palahilon sin Allah subhanahu wa ta'ala, suway kasaksian simpya panjari niya hawak to yan. Kasaksian sin, muna sin ginhawabaran sin manusia tag jantung hayaon. Tag jasad hayaon. Iban, sumaksi na in kataan-taan bihan, amin nakasasakop kaniya, halaw man sing gumiini. Bihan. Doon hawak to yaon, na doon nahan lang ta, amuin, di niya na kakausan ng biya mga kasusahan ni hawak to yaon, sabab bukisan na intiya tapok. Doon hayaon. Uno yung piyagkukog kuyakan niya riha doon niya. Bihan. Hawak to. Gumawa na roon hawak to yaon. Bukon impyag kog kuyakan niya amuin, hika lasak kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon amuin sabab sin hikarida kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ingaton sin kita katanta, akahinapusan sin ayat biyata, inna rabbahum bihim yawma idil lakabir. Bunal tuod, intuhan nila, Tuhan sim mga sila amuin nagkufur, Tuhan sim mga sila yaon nang himuting yaon, Tuhan sim mga sila jahil yaon, Tuhan sim mga sila kataan amin umaato po Allah subhanahu wa ta'ala, na doon hayaon lang niya hawak to yaon, in Allahu ta'ala gumawa na yung kapandikal niya. Sabab na doon hayaon tumarang na ingkatan pakaradyaan sin manusia hawak to yan mga katotay manguran haaka maislang. Na ini wayron nabingan na to. Way nabingan na to. Baba kita niyo eri pahalaw man sin dunya ini. Bangaon nakahinang nakalanggal sinya to katantan na ando batukon na to na inamuin diarakato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hasupaya hika balik na to madto paamuin tay maun kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Rendi pahalaw man sin gumini labi loba na to dito hadlaw akhirat. Amo atin apasun na to. Biha. Naampain ini pakaradyaan si manusia ito na biyita. Sin Quran mahamulya. Sin inamoy intabi at si manusia. Yaon, bang yaon di mapinda, di ini makabatok madto pa amin piyang hindo sin Allah subhanahu wa ta'ala piyalabay ring haraak niya pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ando kaylo in datunganan niya kabinsanaan haadlaw gana kana nabang isab na batok niya bihan salta amonin iug niya hakabuhi niya tanto hayatay manghud ugon kaw sin Allah ta'ala haadlaw gana kana salta parakakon kaw ring ha mga manusia kaywanan bihan na bakas na to na nasabot in mga kasandangan halon sin sulka amuin pangadyan ta mga nakaunayan amo tuin ugon na to halkaan na to labi-labi na yari kita niyo halaw man sin ini bulan nakabidda intong basin Allah subhanahu wa ta'ala doon halaw man niya ini sibu daindomi ban sin adlaw amuin inihinduan kita niyo mag ini sandal haamin bukon pabiya simbulan ini impiyag sa sandalan na to bihan piyagaanaran na to amin kataan piyang langan sin Allah subhanahu wa ta'ala doon hawak to ini marana sambil sin amin hiyalal kato sin Allah subhanahu wa ta'ala pasandalan kato kitaon bang kita niyo mabaya sintiyata kama sin Allah subhanahu wa ta'ala ridto halaw haadlaw akhirat amo na imbiyayta niya ako in jumakahaipon ko iwan ako in tumumba sa ipon ko hawak to yan na intutungbasan ko kaniya mala aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar intiyata kama ko kaniya wala pakikita sin pangatud wala padiurungog sin initay nga iwan wala panaangan-angan sin jantung yadto na inyan biya na sinagi in abutan da simpangan nalta amo rin kiyabay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam aun palabi amuin wayroon kiyabay sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sabab uno-uno pakaradyaan wala mo pakikita di mo mapasandong halom simpangan nal mo hapusong ko magpasandong sinway
Sabab wayra isab, sabab sinwayroon pakaw nakakita kaniya. Nabihan. Nahangkan na imano siya di hadun niya ini mag-ibog-ibog bihan si pagkakitaan nila sabab yaw nila kaya sa sakupan kikita nila. Makapagpi sila. Kaya sumakawain yan katantan, hambuk yan din ang mga panukas sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amon ang biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam papaghaliun kita bang maukab na laong niya in sumping sin dunya. Hati niya, in sumping ini, walo paragbus, kaukan sin taukatan. Hababaw sing gumini. Bihan, mang makakita na sin sumping inda jinis na inwal na makuyagin tao bihan. Nasampay on, waktu sumakmit pa yung kaibanan bihan, hitanum ni hakid kijimbay niya. Narito hadlaw akhirat, bang mo iuurol naman panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, di nakaw laulon magtanum. Allahu Ta'ala magpatubo asal dito hihali kay mo. Tiyatakad kay mo mga kataw-tay manghurana ka mga Islam. Naamo yadtuin laong ta, batukon na to. Yari kita niyo bihayaon, masannang kita. Diyajakahan kita. Di kita paigon alam simbay ta mag-ibadat. Biha, aun waktu rahan pa kita pagkaon biha. Ubus di kita papanahon, hihalian kita biha na supaya kita di malapay sin amuin ini, uno ini. Mulka sin Allah subhanahu wa ta'ala piya na ugini. Bihan. Iya tulah sa kato. Sabab yung mga sila yan, hangkad sila maghali, sabab di sila mabaya malapay. Iban di sila mabaya maggasto mataon. Labi-labi na yung nagpaparinta. Hangkan nan sila, aturo mo, alo paragbos malasa sila kato, pasalsin, lasa nila, hamaran nila. Di sila mabaya mabinsa na, di sila mabaya maggasto, mataon. Hangkan na masusa sila yan. Na ini, yari kita, bihayaon diyajakahan kita, na akaroon tayo aturan. Biya na sinagi, kaya bisa na tanakauna yan to, in aturan ini katantaan, amin hinang na sintaw halom sindunya ini, dahil sa inihaa ka mga Islam, panghindo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kabalikan ko, in pag-quarantine inirang ha Rasul sallallahu alaihi wasallam. Piyang hindo ka to. Na, bukod nga to paningod-singod, sila in naningod-singod ka to. Miatok paamuin panghindo piyanaog sin Allahu Ta'ala maun pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namo ito'y nini ayuputon na to, amo ito'y jakahan na to, pakogdan na to'in hinang na to maun paamuin ini karidaan sin Allahu subhanahu wa ta'ala supaya inya to di na kita masusa in kita halawang pamarihara sintuhan na to Rabbul Alamin. Naman jari mga katawtay manghuran ini balikan ko in salam dua akan yung katantan hauno na hula yan kamuruon sabab biya lo paragbos mga hula malayo imbiya mga piagguan sin kuan labi-labi na to hula Arab sabuton ko na hula Arab katan mataod biya mga nagini pasampay sin salam dua nila na salam dua aray sab kanyo katantan damikyan kaya ingatan ko katantan bang hauno kamo nakabutang yung mga yan sampai pa mga ini hula sintaw puti aun dahin dito hadto sampai pa mga hula si mga sila amuin longta ini di ko na bakanganan nito insyaallah subhanahu wa ta'ala labi na kamo halong pangatayan in kasilasa sing kita niyo magtaw-tay manghuda ka mga Islam na sibuk-sibuk kita niyo manghindua pa Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in kamu amuin palapasan sin Allah subhanahu wa ta'ala ring mga partukasan ini insyaallah subhanahu wa ta'ala halawm kita niyo pamarihara niya ayaw na to hadya siya lupahon hakatan ini sin waktu na to labi-labi na to waktu sambahayang na biyaway ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam sarayaw-rayaw ini mangayo in ipon pa amin tag-ipon kaniya Allah subhanahu wa ta'ala waktu siya nagsusujud. Naroon haon pusun tanaing kaagya kita sumujud patuhan Rabbul Alamin mangayo sin kababayaan ta insyaallah subhanahu wa ta'ala miabot ngayon waktu nato mangumbaid na ako kanyo katan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allah
أشهد أن لا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول